හිතවත්තුනි සට්කුන් සමග අජි ක්‍රඩා පිටියට සම්බන්ධ වන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ තාබ්‍රකඩාලොලිය ආසන්නනේ ප්‍රථම පන්දියයි මේ සුදානම් සරන් දෙමළ බසෙන් අප සමග විස්තර විචාරිකයා ලෙසට සම්බන්ධ වනවා කොකා ගොලකඩා සමාජයේ බියුණු අපුරු විස්තර විචාරිකයා නිරෝන් අද දිනේ සජීවී ඔසෙන් විස්තර විචාරිකයා ලෙසට සම්බන්ධ වනවා සුබදායි සන්ධ්‍යාවක් නිරෝන් ஜொலிவேஸ் மற்றும் அடாவத் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் தற்பொழுது நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற ஜொலிபாய்ஸ் அணியினர் தற்பொழுது இந்த மைதானத்தில் துடுப்பாட்டத்தினை தீர்மானித்து தற்பொழுது களம் இறங்கி இருக்கின்றார்கள். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்களாக அஜி மற்றும் சட்குணராஜ் அவர்கள் இருவரும் சகோதரத்துவம் என்றாலும் இந்த போட்டியில் சிறந்த முறையில் துடுப்பாடக்கூடிய இரு வீரர்கள். எனவே அடுத்த போட்டிக்கு நாணய சுழற்சியினை மேற்கொள்வதற்காக கொக்காகல ஸ்பாட்டன் அணியினுடைய தலைவர் அவர்களையும் உதயம் அணியினுடைய தலைவர் அவர்களையும் அந்த காரியாலயத்திற்கு முன்பாக அழைக்கின்றோம். நாணய சுழற்சியினை மேற்கொள்வதற்காக முதலாவது பந்தினை எறிவதற்காக அடாவத் அணியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் சரண் அவர்கள் மறுமுனையில் தடுத்தாடுவதற்காக சட்குன் முதலாவது பந்தினை எறிவதற்காக சரண் அவர்கள் ප්‍රථම පන්දු ආරේ ප්‍රථම පන්දුව සාර්ථක කළදී පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ දාබරකඩාලෝලි හිතවතුනි නීතියානුකූල පන්දුවාර 3ක් තුලදී ජොලි බොයිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පුරව කුමකින් කුමක් සිදු වේවිද දිව්‍යනවාසී සීමාවේ සිට සරන් විනිසුදු පසු කරමි අවර ලකුණු දෙකකට පැතිමාරු කරගන්නේ තුන්වන ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ දාබරකඩාලෝලිය ආසන්නනේ දිගු වේලාවකින් පසුව විනිසුරුගේ තීරණය ලැබෙනවා පිටිනට පිටතින් ඇදී යන පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුරු සංඥා කරන්නේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ දාබරකඩාලෝලිය හිතවතුනි ප්‍රථම පන්දු වාරේ දෙවන පන්දුව උඩුගුවනේ ඇදිය පන්දුව රැක ගන්නට අවකාශයක් ලැබෙන්නේ ලකුණකින් සෑයීමකට පත්වන්නේ ලකුණත් සමග මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4 දක්වා ඉහළ නගින ආකාරය අපට දක්කට ලැබෙන්නේ සරන් සුදානම් ප්‍රථම පන්දු වාරේ තුන්වන පන්දුව සිය සීමාවේ සිට විනිසුරු දයාන් පසු කරමි අජීට ඇරෙව දාබරකඩාලෝලිය ආසන්නනේ දකුණත් පිටි කරුවා සාර්ථකලදී පන්දුවක් පාරක් කිලක් කරනවා ලොං ඔන් තිසට පන්දුව ඇදියන්නේ දැක ගන්නට අවකාශයක් ලැබෙන්නේ ලකුණු දෙකකට සෑයීමකට පත්වන්නේ ලකුණු දෙකත් සමග මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ දාබරකඩාලෝලිය ආසන්නනේ මා පෙර සඳහන් කළා මෙම ක්‍රඩා පිටියේ තනතිරු ඇටියට ක්‍රඩා පිටියේ ඇටියට දාබරකඩාලෝලිය හිතවතුනි පන්දු දකින්නට ලොකු පාදයක් යම විශ්වාස කරන කාරණයක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ අප සමග විස්තර விசாரிக்க நிரோன் முதலாவது பந்து ஓவரில் சிறப்பான பந்தினை வெளிக்காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார் அடாவத் அணியினுடைய வீரர் சரண் அவர்கள் மறுமுனையில் தொடர்ந்து தடுத்து ஆடுவதற்காக அஜி அவர்கள் இந்த மைதானத்தில் சிறப்பான ஓப் முறையில் அடித்தாடக்கூடிய ஒரு சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர் தற்பொழுது களம் இறங்கி இந்த மைதானத்தில் ஒரு 6 ஓட்டத்தினை பெற்று அணியின் ஓட்டத்தினை அதிகரித்து தருவாரா என்று பொறுத்திருந்த பார்த்தபோது அடிக்கப்பட்ட பந்து ஒரு 6 ஓட்டம் பெறப்படுமா மாமது ஒரு 6 ஓட்டம் அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை தற்பொழுது முதல் பந்து ஓவர் நிறைவில் அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 12ஆக உயர்வடைந்திருக்கின்றது.
மறுமுனையில் நானும் எதற்கும் சகித்தவன் அல்ல என்ற முறையில் களமிறங்கி தனது துடுப்பாட்டத்தினை மேற்கொண்டு இருக்கின்றார் சட்குன் அவர்கள். தற்பொழுது இரண்டாவது பந்து ஓவரினை எறிவதற்காக அடாபத் அணியினுடைய பந்து வீச்சாளர் 12ஆம் இலக்க வீரர் ප්‍රථම පන්දුවාදේ නිමාව දකින්න විට ජොලි බොයිස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. கிட்டு அவர்கள் இரண்டாவது பந்து ஓவரினை வீசுவதற்காக களமிறங்கி இருக்கின்றார். மறுமுனையில் தொடர்ந்தும் தடுத்தாடுவதற்காக சட்குணராஜ் அவர்கள் எறியப்படுகின்ற பந்துக்கு ஒரு சிறப்பான பந்து வீச்சினை இந்த மைதானத்தில் கிட்டு அவர்கள் வெளிக்காட்டி இருக்கின்றார். இந்த பந்துகளுக்கு எந்தவித ஓட்டமும் பெறப்படவில்லை. வீசப்பட்ட பந்து ஒரு விக்கெட்டினை வீழ்த்தி இந்த மைதானத்தில் ஒரு விக்கெட்டினை வீழ்த்தி இருக்கின்றார். மீண்டும் ஒரு ஆட்டநாயகன் இந்த மைதானத்தில் களமிறங்குகின்றார். 6ஆம் இலக்க வீரர் விஷ்ணு அவர்கள். வரும் மிகவும் துல்லியமான முறையில் அத்தனை பந்துகளையும் 6 ஓட்டங்களாக விளாசி தள்ளக்கூடிய ஒரு சிறப்பான துடுப்பாட்ட வீரர். தற்பொழுது மைதானத்தில் 2 துடுப்பாட்ட வீரர்களும் சிறப்பான முறையில் இந்த மைதானத்தில் துடுப்பாடக்கூடிய வீரர்கள் என்று அனைவருக்கும் தெரிந்த விடயம். அந்த வகையில் இரண்டாவது பந்தினை எறிவதற்காக கிட்டு அவர்களினால் எறியப்பட்ட பந்து அது ஒரு அகல பந்து. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 13. දෙවන පන්දුවාරේ පන්දුවක් නිමාව දකින විට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. ආරම්භක පිතිකරුවා සට්කු දැවියන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ. එවර අරවා පාරක් එල්ල කරනවා. තෑට්මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු 7කටයි පරිවර්තනය වෙන්නේ. ලකුණු 7ත් සමග ජොලි බොයිස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. දාබර කඩාලෝලි ආසන්නනි விஷ்ணு அவர்களின் மட்டையிலிருந்து முதலாவது ஒரு 4 ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. ஜோலி பாய்ஸ் அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை தற்பொழுது 17 உயர்வடைந்திருக்கின்றது. இரண்டாவது பந்து ஓவரில் இரண்டு பந்துகளுக்கு 17 ஓட்டங்களை வெற்றி விஷ்ணு அவர்கள் சிறந்த துடுப்பாட்டத்தினை தற்பொழுது இந்த மைதானத்தில் காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது. போதில் மீண்டும் அறியப்படுகின்ற பந்து ஒரு சிறப்பான பந்து வீச்சு. அந்த பந்திற்கு வைமுறையில் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை தற்பொழுது 18 உயர்வடைந்திருக்கின்றது. இந்த இரண்டாவது பந்து ஓவரினை துல்லியமான முறையில் எறிந்து கொண்டிருக்கின்றார் அடாவத் அணியினுடைய கிட்டு அவர்கள். அவர்களுக்கு அத்தனை ஆதரவாளர்களும் மிகவும் சிறப்பான முறையில் ஆதரவளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையில் மறுமுனையில் தொடர்ந்தும் தடுத்தாடுவதற்காக ஜோலி பாய்ஸ் அணியினுடைய நட்சத்திர வீரர் அஜி அவர்கள். அவரின் மட்டையிலிருந்து இன்னும் ஒரு 6 ஓட்டம் பெறப்படுமா? அடிக்கப்பட்ட பந்து அது ஒரு வெடியெடுக்கும் சந்தர்ப்பம் நழுவ விடப்படுகிறது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை மொத்தமாக 19 உயர்வடைந்திருக்கின்ற இந்த வேளையில் இரண்டாவது பந்து ஓவரினை எறிந்து கொண்டிருக்கின்றார் கிட்டு அவர்கள். දෙවන පන්දු වාරේ පන්දු 7ක් නිමාව දකින්න විට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 19 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. දාබර කඩාලෝලි ආසන්නනි දෙවන පන්දු වාරේ අවසාන පන්දුව විනිසුදු පසු කරමි කිට්ටු දියනවා. දකුණත් පිතිකරුවා විෂ්ණුට ඇරෙව ඇවල පිටින්නට තරමක් පිටතින් ඇදී යන පන්දුව විනිසුදුගේ තීරණය අපට ලැබුණේ නැහැ. වයිට් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුදු සංඥා කරනවා. කඩුළු දකින්නගේ දුරවල පන්දු දකිම ලකුණකට පැතිමාරු කරගෙන එම ලකුණත් සමග මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 21 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. පන්දුවාර දෙවන පන්දු වාරේ අවසාන පන්දුව කිට්ටු ජීට ඇදීව දාබර කඩාලොලි හිතවතුනි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වෙනසක් සිදු වෙන්නේ ලකුණු 21යි. එවද සාර්ථක කළදී පන්දුවක් පාරක් එල්ල කරනවා. ලකුණකින් සෑයීමකට පත්වන එම ලකුණත් සමග ජොලි බොයිස් කණ්ඩායමේ පන්දුවාර දෙකක් නිමාව දකින විට ලකුණු 22ක් ලබාගෙන සිටිනවා. දාබර කඩාලොලි හිතවතුනි இரண்டாவது பந்து ஓவர்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 22 அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையில் மூன்றாவது பந்து அடாவத் அணியினுடைய வளர்ந்து வரும் ஒரு வீரர் சிறப்பான வீரர்
ஸ்பாட்டன்ஸ் அணியினுடைய தலைவர் அவர்களையும் உதயமணியினுடைய தலைவர் அவர்களையும் காரியாலயத்திற்கு முன்பாக அழைக்கின்றோம் நாணய சுழற்சியினை மேற்கொள்வதற்காக. மூன்றாவது பந்தினை எறிவதற்காக ஒஷின் அவர்கள் தற்பொழுது முதலாவது பந்தினை எறிந்த போதிலும் அது ஒரு அகல பந்து. ඉනිමේ තුංගන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔසින් දාබර කඩාලොලි ආසන්නනි දිව්‍යනවා ඔසින් තුංගන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව දකුණත් පිතිකරුවා විෂ්ණුට ඇදෙව අවද සාර්ථක කළදී පන්දුවක් නොවේ පිටින්නට පිටතින් ඇදියන පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුදු සංඥා කරන්නේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 25 දක්වා ඉහළ නංවන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ. මෙම තරඟ මාලාව සජීවී වශයෙන් මූණුපොත අරා ස්කෝර් බ්‍රෝ එල්කේ වශයෙන් ඔබට දක බලාගන්නට පුළුවන් කියා මා විශ්වාස කරනවා. දාබර කඩාලොලි හිතවත්නි අද දිනේ පවත්වන දෙවන තරඟ මාලාව කොකාගොල ජොලි බොයිස් කණ්ඩායම සමග අඩාවත අතද තුද තරඟය විනිසුදු පසුකරම යවද නොපතින පන්දුවකට අරවා පාරක් එල්ල කරනවා ඩීප් ස්කාලේ කලාපේ නිප්පන්දුවක් ලෙසට විනිසුදු සංඥා කරන්නේ සුරැකිව රැකගත් දැවියාමක් නොවේ. දාබර කඩාලොලි ආසන්නනේ නිත්‍යාන කුල නිපන්දුවකට දැවියාමක් සාර්ථක නොවේ කියම විශ්වාස කරනවා. ලකුණකින් සෑයීමකට පත්වන එම ලකුණත් සමග ජොලි බොයිස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. ඇවරත් පිටින් ඇදියන පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුදු සංඥා කරන්නේ අතිවේක ලකුණු බෝමයක් ලබා ගන්නවා. ජොලි බොයිස් කණ්ඩායම මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29 දක්වා වැඩි කරගෙන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ. மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 29 உயர்வடைந்துள்ளன. பொது திரிந்து பார்ப்போம். கொக்காகொல்ல ஜொலி பாய்ஸா அல்லது அடாவத்தையா என்ற கேள்விக்கு பதில் நிச்சயமாக கிடைக்க பெறும். මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29යි. දාබර කඩාලොලි ආසන්නනි කොකාගොල කඩා පිටිය අද දිනේ ප්‍රේක්ෂකයන් වර්ණවත් කරන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ. වර්ෂා පතනය හොඳින් අපට සාර්ථකයි. දාබර කඩාලොලි ආසන්නනි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙනසක් සිදු වෙන්නේ. පන්දු වාරය මාරු කරන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ. නවක පන්දු යවන්න සිවා දියා කරන්නේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව පාරක් එල්ල කරනවා ලොං ඔන් තිසවන්නට ලකුණු දෙකකින් සෑයීමකට පත්වන එම ලකුණු දෙකත් සමග තුන්වන ලකුණත් සාර්ථකයිද දුවද්දී දැවියාමට අසු කර ගන්නේ. දාබර කඩාලොලි හිතවතුනි විෂ්ණු කඩා පිටිය නිවත්වන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ. නවක පිතිකරුවා ජේසි අංකය 45 පාට නෑකම් කියන කඩකයා කන්න 45 කියු සැනීම මතකයට ආවර්ජන වෙන්නේ. මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් සහ ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ඉට්මන් රෝහිත් සර්මා. දාබර කඩාලොලි ආසන්නනි කන්න අකඩා පිටියට සම්බන්ධ වන්නේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 31 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. සිවා විනිසුදු පසුකරමි ආජීට ඇදීව ඇවද වයිට් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුදු සංඥා කරන්නේ. දැන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව අතිවේක ලකුණක් ලබා ගන්නවා 32 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. දාබර කඩාලොලි හිතවතුනි අවදත් පාරක් එල්ල කරනවා ලොං ඔෆ් කලාපෙන් ලකුණකින් සෑයීමකට පත්වන්නේ. දෙවන ලකුණට සාර්ථකව නැහැ. දාබර කඩාලොලි ආසන්නනි ලකුණත් සමග මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. දාබර කඩාලොලි හිතවතුනි අවදත් සාර්ථක කළදී පන්දුවක් පිත්ත පරේවි දුදුවල පන්දු දකිමක් කඩුළු දකින්ගා සරන්ගේ අතේ. දාබර කඩාලොලි හිතවතුනි පන්දු අවසාන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව අවදා සාර්ථක කළදී පන්දුවක් ලොං ඔන් කලාපේ නැදියන පන්දුව ස්ක්වයර් කට් පාරක් එල්ල කරන ලකුණු 7කටයි පරිවර්තන වෙන්නේ. නීත්‍යානුකූල පන්දු වාර 3ක් නිමාව දකින විට
සමාවන්න අවසාන්ම පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව සිවා විනිසුදු පසු කරමි කන්නට ඇදයිව අවර උඩුගුවනේ අධ්‍යයන පන්දුව සුරක්කිව රැක ගන්නවා ලකුණු පුරුව ලකුණු 37ක පන්දුවාද 3ක් නිමාව දකින්න විට ජොලි බොයිස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 37ක් ලබාගෙන 38කට පිළිතුරු සොයා අබා යන විට අඩාවත කණ්ඩායම දා බ්‍රකඩාලොලි ආසන්නනි அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 37 பொது திரிந்து பார்ப்போம் இரு அணிகளுக்குமே மிக 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 முக்கியமான போட்டியாக நடைபெற்று கொண்டுள்ளன கொக்காகொல மைதானத்தில் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் 38 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும் ஜோலி பாய்ஸ் அணியா அடாவத்த அணியா என்ற கேள்விக்கு பதில் நிச்சயமாக கிடைக்க பெறும் மித்தின் சிட்ட ததங்க மாலாவ மிளங்க ததங்க சதா ஆராதனா கரானே ஸ்பாட்டன்ஸ் கண்டாயம் சமக උදයම් කණ්ඩායම දාබ්‍රකඩාලොලි හිතවත්තුනි මිළඟ තදංගය සඳහා ආරාධනා කරන්නේ ස්පාටන්ස් කණ්ඩායම සමග උදයම් අතද තුද තදංගය කාසිය වාසිය උරකා බැලීම සඳහා නායකයන් දෙපොළ කාර්යාලය අන්තයට සම්බන්ධ වෙන කියා කාරුණිකවම ඉල්ලා සිටිනවා දාබ්‍රකඩාලොලි ආසවන්නේ නීත්‍යානුකූල පන්දු වාර 3යි පන්දු ඇස්සේ නොයනම් පන්දු 15ක් තුලදී ජයග්‍රහණ ලකුණු 38කට පිළිතුරු සොයා අබා යන විට අඩාවත කණ්ඩායම දාබරකඩාලොලි ආසන්නනි මිතින් සිට විස්තර විචාරිකයා ලෙසට සම්බන්ධ වනවා කන්නා ඩිලාන් වෙලාවකින් පස්සේ ඩිලාන් නමු වෙන්නේ ඩිලාන් ප්‍රථම තරගයේ TCC කණ්ඩායමට ලකුණු 37ක් ලබා දුන්නේ තරගයේ TCC කණ්ඩායම අසිස්ට් පරාදයකට ඇති වුණා මේ තරගයේ ගැන මොනවද හිතන්නේ ඩිලාන් නියත වශයෙන්ම කණ්ණායා ඔබ විස්තර විචාරිකයා ලෙසට සම්බන්ධ වුණාම අප දෙපොළ කතා බහ කරන ආකාරයේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට දකින්න ආකාරයක් දක්වට ලැබෙන්නේ ඔබ දැනුවත් කරා ප්‍රථම තරඟ මාලාවේදී නිව් භාරතී CC ලයන්ස් ජයග්‍රහණ ලකුණු 37යි පිළිතුරු සොයා ගියා 38කට ඒ වගේම දෙවන තරඟ මාලාවෙත් 37ක් ලබා ගත්තා ජොලි බොයිස් කණ්ඩායම 38කට පිළිතුරු සොයා අඹා යන විට අඩාවත කණ්ඩායම මාස් සිටිනවා පන්දු යවන්න ඕන පාලනය කරා නම් මෙම තරඟ මාලාවේ ජොලි බොයිස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට පුළුවන් පිතිකරුවන් පන්දු යවන්නව පාලනය කරා නම් අඩාවත කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට පුළුවන් ඔබ කුමක්ද සිටින්නේ ජොලි බොයිස්ද එස්සේ නොයනම් අඩාවතද මම හිතනවා ඩිලාන් මේ තරගයේ තාත්ම කණ්ඩායම ඉස්සරහා CC කණ්ඩායමත් කොකාගල කණ්ඩායමක් පරාජය වුණා මේකත් කොකාගල කණ්ඩායම තම උපත ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණු 37ක් ලබා ගත්තා මේ තරගයේ කොමක් වෙයිද මිළඟ තරගයේ සඳහා ආරාධනා කරන්නේ ස්පාටන්ස් කණ්ඩායම සමග උදය මතද තුද තරඟ මාලාව පන්දු දකින්නවා ස්පාටන්ස් කණ්ඩායම පන්දුවට පාර එල්ල කරන්නට උදයම් කඩා පිටියට මිළඟ තරගයේ සඳහා ආදාබර කඩාලොලි හාසන්නනි පන්දු වාර 3යි නීත්‍යානුකූල පන්දු වාර 3යි දාබර කඩාලොලි ආසන්නනි 38කට පිළිතුරු සොයා අඹා යන විට විස්තර විචාරිකයා ලෙසට නිරෝන් සමග කන්නා මෙම කොකාගොල්ල කඩා සමාජයේ බියුණු විස්තර විචාරිකයන් දෙපොළ කඩා පිටියෙන් දාබර කඩාලොලි ආසන්නනි මා පෙර සඳහන් කළා කන්නයා පෙර සඳහන් කළා ප්‍රථම තරඟ මාලාවේදී නිව් භාරතී 37ක් ලබා ගත්තා දෙවන තරඟ මාලාවේ ජොලි බොයිස් 37ක් ලබා ගත්තා ජයග්‍රහණය ලබන කණ්ඩායම පන්දු යවන්න පන්දු දකින්න ජොලි බොයිස්ද වන්දුට පාර එල්ල කරන අඩාවතද දාබර කඩාලොලි ආසන්නනි දෙමළ බසින් විස්තර විචාරිකයා ලෙසට නිරෝන් කඩා පිටියට සම්බන්ධ වෙනවා உதயம் அணிகளுக்கான வேண்டுகோள் இது எல்லை கோட்டிற்கு அப்பால் நின்று அந்த போட்டிகளை கண்டுகளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் உதயம் அணிகளுக்கான வேண்டுகோள் இது எல்லை கோட்டிற்கு அப்பால் நின்று இந்த போட்டியினை கண்டுகளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஜொலி பாய்ஸ் அணியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் வளர்ந்து வரும் ஓர் இளைஞன் சிறுவன் சிறந்த முறையில் நுட்பமான பந்துகளை எறிந்து கடந்த சில போட்டிகளிலும் தனக்கான ஒரு தனி இடத்தை வைத்து இந்த மைதானத்திலும் இன்று முதலாவது பந்து ஓவரில் முதலாவது பந்தினை எறியக்கூடிய இந்த சிறுவருக்கு அனைத்து ரசிகர்களும் சற்று கரகோஷத்தினை எழுப்பி இந்த வீரரை உற்சாகப்படுத்துமாறு மிகவும் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அந்த வகையில் மறுமுனையில் அடாவத்தை அணியினுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் சரண் அவர்களினால் அடிக்கப்படுகின்ற பந்து அது பந்துக்கு
ஆம், எறியப்பட்ட முதல் பந்தில் ஒரு 6 ஓட்டத்தினை விளாசிதல் இருக்கின்றார் அடாவத்த அணியினுடைய வீரர், ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் சரண் அவர்கள். 6 ஓட்டத்தினை வழங்கியிருந்தாலும் அதுவும் ஒரு நுட்பம் என்ற முறையில் இரண்டாவது பந்தினை சிறப்பான முறையில் எறிவதற்காக தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் கோகாகல ஜொலி பாய்ஸ் அணியில் முதல் முறையாக விளையாடக்கூடிய ஒரு முதல் வீரர், சிறிய இளைஞன். அந்த வீரனுக்கு அத்தனை சகோதரர்களும் ஆதரவாளர்களும் ரசிகர்களும் கரகோஷத்தை எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோமாம். எறியப்பட்ட பந்து மீண்டும் எறியப்பட்ட பந்திற்கு எந்தவித ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. அது ஒரு ප්‍රථම දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දුවාදය ලිබේස් කඩා පිටියේ දාබර කඩාලෝලිය ආසන්නනේ පන්දුවාද දෙකක් ප්‍රථම පන්දුවාදයේ පන්දු දෙකක් නිමාව දකින්න විට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. නීත්‍යානුකූල පන්දුවාද 3ක් තුලදී 38කට පිළිතුරු සොයා අඹා යන විට දාබර කඩාලෝලිය ආසන්නනේ ජොලි බොයිස් සමාන අඩාවත කණ්ඩායම කුමක් සිදුවේ කියා ඔබ කුමක් සිදුවේවි කියා දාබර කඩාලෝලිය ආසන්නනේ ලිබේස් දිව්‍යනවා ප්‍රථම පන්දු වාරයේ තුන්වන පන්දුව විනිසුදු පසු කලමි සරන්ට ඇදයිව අවර අරවා පාරක් කෙල්ල කරනවා සරන්ගේ පිත්තෙන් වදින දෙවන අයේ පාරමේ ලාබාලක පන්දු යවන්න ලිබේස්ව පාලනය කරන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. නිරෝන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ. முதல் பந்து ஓவரில் 3வது பந்தினை எறிந்த போதிலும் அந்த பந்திற்கு ஒரு 6 ஓட்டத்தினை விளாசிதல் இருக்கின்றார் அடாவத்த அணியினுடைய வீரர் சரண் அவர்கள். (336) என்ற இலக்கத்தை அடைந்து ஜொலி பாய்ஸ் அணியில் விளையாடக்கூடிய ஓர் வளர்ந்து வரும் வீரர் தனது பந்தினை எறிந்த போதில் ஒரு சிறப்பான பந்தினை இந்த மைதானத்தில் வெளிக்காட்டி அனைத்து ரசிகர்களின் கைத்தட்டலிற்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கின்றார் லிபேஸ் அவர்கள். அவர்களுக்கு எங்களினுடைய உற்சாகம் மென்மேலும் வழங்கி அவரை மென்மேலும் உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். காரணம், அவரினுடைய விளையாட்டு திறன் என்பது அத்தனை சாதாரணமானதல்ல. எதிர்காலத்தில் அவரினுடைய வாழ்க்கையை இந்த விளையாட்டின் மூலமாகவே வழிநடத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு வீரர் என்று கூறலாம். அடிக்கப்பட்ட பந்து 1 ரன் முறையில் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 13ஆக அதிகரித்திருக்கின்றது. முதல் பந்து ஓவர் நிறைவடைந்த நிலையில் அணியினுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை 13. இன்னும் வெற்றி பெற வேண்டுமாயின் පන්දුවාදයේ නිමාව දකින විට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි පන්දු 10ක් තුලදී ලකුණු 25ක් අවශ්‍යයි ආඩාවත කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට. පන්දු 10යි ලකුණු 25යි දාබර කඩාලෝලිය ආසන්නනේ පන්දු වාර දෙකක් තුලදී ලකුණු 25ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මා සිතනවා පන්දු වාරයකට 12.5 දල වේගයෙන් ලකුණු පුරව ලබා ගන්නට වෙයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. දෙවන පන්දු වාරය සට්කුන් දිවනවා දාබර කඩාලෝලිය හිතවතුනි. කඩා පිටිය ආරම්භක පිතිකරුවෝන් සරන් සමග රාජ්කරණ දාබර කඩාලෝලිය හිතවතුනි. සරන්ට ඇදීව දෙවන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව විනිසුදු පසු කරමි සට්කෝ ජේසී අංකය 22ට නෑකම් කෙනෙක්ඩක්යා දකුණත් පිතිකරුවා සරන්ට ඇදීව විනිසුදු පසු කරමි දිවනවා சட்கு දාබර කඩාලෝලිය හිතවතුනි. 2வது பந்தோரில் 1வது பந்து வீச்சு அதனை நோக்கி வீசப்பட்ட பந்து எவ்வித ஓட்டங்களும் பெற முடியவில்லை. සාර්ථකලදී පන්දුවක් අරවා පාරක් එල්ල කරනවා. එතනම් දුරත් සාර්ථකක් නොවේ. ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ දාබර කඩාලෝලිය හිතවතුනි. කඩුළු දකින්නගේ දැන්වීමට ඇරෙව පන්දු යවන්න ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ. මෙම
පන්දු යවන්නා සට්කු දාබරකඩාලොලි හිතවතුනේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ සට්කු දෙවනවා සීමාවේ සිට දෙවන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුව විනිසුදු පසුකර මෙවද සාර්ථක කළදී පන්දුවක් ඊටමත් හොඳ පන්දුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම සරන් පරාජයට පත් වෙන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ මා පෙර සඳහන් කළා කොක්කාගොල්ල කඩා පිටිය වර්ණවත් කරන ආකාරයක් දක්කට ලැබෙන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් සියලු දෙනාම අද දිනේ අපුරු සතුටක් දාබරකඩාලොලි හිතවතුනි මෙම ක්‍රිකට් කඩාවේ තමයි මේ වගේ සතුටක් ලබා ගන්නට පුළුවන් කියා මා විශ්වාස කරන කාරණයක් එවදත් දිව්‍යනවා සාර්ථකලදී පන්දුවක් ඊටමත් හොඳ පන්දුවක් දකුණතින් මදවේග පන්දු යවන්න සට්කුගේ පන්දු වාරය පාලනය කරන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ සරන් ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී පාරවල් දෙකකට සමත්කම් දක්වා දෙවන පන්දු වාරයේදී ඌ පාලනය කරන ආකාරය අපට දක්කට ලැබෙන්නේ සට්කු දාබරකඩාලොලි හිතවතුනි දිව්‍යනවා දෙවන பந்து வாரை சிவன பந்து அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 14 இருக்கும் வேளையிலே சற்று மந்தகதமாக சென்று கொண்டிருக்கும் போட்டி சதனை நோக்கி பந்து வீசுவதற்காக சட்கு உயர்த்தி அடிக்கப்பட்ட பந்து பிடியெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பா நிச்சயமாக ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகிறார் ஆரம்ப துடுப்பாட்டு வீரராக களமிறங்கிய சரண் ஆடுகளமிட்டு வெளியேற பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மீதமுள்ள ஒரு பந்தை துல்லியமான முறையில் பந்து வீசினால் மேடின் பந்து ஓதனை வீச பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சட்கு இந்த இரண்டாவது போட்டியிலே மேடின் பந்து ஓதை வீசுவாரா දෙවන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව සාර්ථක කළදී පන්දු වාරයක් යොමු කරන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙනසක් සිදු වෙන්නේ ලකුණු 13යි දාබරකඩாலொலி ஹிதவத்துனி அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 13 இருக்கும் வேளையிலே முதலாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளது அடுத்த துடுப்பாட்டு வீரராக ஆடுகளத்தில் ஆசின் பொது தெரிந்து பார்ப்போம் ஆசின் கடா பிட்டிய சமாவன கிட்டு நவக்கு கிடக்கியா දෙවන පන්දු වාරේ අවසාන පන්දුව සට්කු දිවනවා විනිසුදු පසුකරමි ආසින්ට අද වැවද සාර්ථක කළදී පන්දුවක් පාරක් එල්ල කරනවා පන්දුව මිඩිකට් කලාපයෙන් ඇදී යන්නේ ලකුණකින් සෑයීමකට පත්වන එම ලකුණත් සමග මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව දිගු වේලාවකට පසුවේ ලකුණක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 14යි කඩුල්ලක් බිඳවැටෙන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 14 இருக்கும் வேளையிலே சரண் ஆடுகளம் விட்டு வெளியேற ஒசினின் மட்டையிலிருந்து ஒரு ஓட்டம் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் 6 பந்துகளை சந்தித்து 24 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும் அடுத்த போட்டியாக மணிக்கவும் 5 பந்துகளை சந்தித்து 24 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும் அடுத்த போட்டியாக ஸ்பார்டன்ஸ் மற்றும் உதயம் சனிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் வர்ணனையாளராக நிரோன் பங்கு பெறுவார் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அடுத்த போட்டியானது ஸ்பார்டன்ஸ் அணி மற்றும் உதயம் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் சூடுபிடித்திருக்கின்றது 5 பந்துகள் 24 ஓட்டங்கள் ஆடுகளத்தில் கிட்டு பந்து வீசுவதற்காக அஜி பிரதான நடுவதை கடந்து சிறந்த முறையிலான ஒரு பந்து வீச்சு உயர்த்தி அடிக்கப்பட்ட பந்து ஒரு ஓட்டத்துக்கு மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது 4 பந்துகளை சந்தித்து 23 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும் அழகிய 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டால் மாத்திரமே අඩාවත් අනි இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் පන්දු අතනයි ලකුණු 23යි ඉතාමත් උණුසුම් තරඟ මාලාවක් අවදාත් සාර්ථක කළදී පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ ක්‍රිකට් අවිනිශ්චිතකයි දාබරකඩාලොලි ආසන්නනි දැන් පන්දු 3යි ලකුණු 23යි අවශ්‍යයි මා පෙර සඳහන් කළා ක්‍රිකට් අවිනිශ්චිතකයි කියා ආජී දිව්‍යනවා අවදාත් සාර්ථක කළදී පන්දුවක් දැනම් ජයග්‍රහණේ මාවත කර ගන්නවා ජොලි බොයිස් කණ්ඩායම දෙවන තරඟ මාලාවේ ජොලි බොයිස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා කාල වේලාව වැදගත් තුන් තරඟ මාලාවේ නිවත් වන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ මා පෙර සඳහන් කළා ප්‍රථම තරඟ මාලාවේදී ලකුණු 38ක් ලබා ගන්නට බැරිව CC ලයන්ස් කණ්ඩායම පරාජයට පත් වුණා
දෙවන තදඟ මාලාවෙත් පන්දු 2යි ලකුණු 21යි දාබරකඩාලෝලි හිතවතුනි අඩාවත මා සිටිනවා මෙම තදඟ මාලාව පන්දු යවන්නට සාර්ථක කඩා පිටියක් යම විශ්වාස කරන කාරණයක් දාබරකඩාලෝලි හිතවතුනි මීළඟ තදඟ මාලාව ස්පාටන්ස් කණ්ඩායම සමග උදයම්ස් කණ්ඩායම අතර තුද තදඟ මාලාව එම තදඟ මාලාවට විස්තර විචාරිකයා ලෙසට නිරෝන් සම්බන්ධ වික්‍යාම විශ්වාස කරනවා දාබරකඩාලෝලි හිතවතුනි අවසාන පන්දු වාරේ අවසාන පන්දුව විනිසුරු පසු කරමි අජි එවදා සාර්ථක කළදී පන්දුවක් තදඟේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා කොට්කාගොල ජොලි බොයිස් කණ්ඩායම දැන් පවත්වන තදඟේ දාබරකඩාලෝලි හිතවතුනි ස්පාටන්ස් කණ්ඩායම සමග උදයම්ස් කණ්ඩායම විස්තර විචාරිකයා ලෙසට මයික් එක බාර දෙනවා කොකාගොල කඩා සමාජයේ බියුණු විස්තර විචාරිකයා නිරෝන් ඔබටයි ආරාධනය සුබදායි සඳයාවක් නිරෝන් கொக்காகல ஸ்பார்டன்ஸ் மற்றும் சோலன்ஸ் உதயம் அணிகளுக்கு இடையிலான சுற்று போட்டி ஒன்று தற்பொழுது ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. அந்த போட்டிக்கு நடுவர்களாக